kumsang ni le pasari khan mi maktado is a chuangina vote an thlak nuwa new 7 wonders of the world chu pon chu ani a chung chu kan hriat lar Great Wall of China te Petra Christ the Redeemer Machu Picchu Chichen Itza Thilsiam le Taj Mahal te ani a Egypt Rama Great Pyramid of Giza chu honorary status pek ani a atir 7 wonders of the ancient world an thlana voini thlenga thataka ding omchun ani a 7 wonders of the world te kan soya hengli sa lang lem lo ma sela mishing te Thilsiam Ropui tak tak heng ho huanga da tla khop hiala then khatin an ngai depo anom ve a tunrama hian khovel Thilsiam mak pariat na thlang don ta sela lang thei tura an rin panga kanen ho don ani The Golden Bridge Vietnam rama Vara Hill sa Golden Bridge hi khwazin tam takina an tlo thin ani a sanghile som poriata hunran kha ni in fit zali som ko panga a thui ke a kalna tur lei an do tlang ani a he mun le tian tia garden chu cable station bangin akal po na hetatang hian siam ani boka Golden Bridge hi siam ani ma chuan heng mun pahni te hi kalpo mai har satak ani a he Golden Bridge hi siam ani chan ber pakhat chu he lei atanga tlang ram moi tak thlir na turatan ani a khwalzin tam tak hip chu an thupui pakhat ani boka heta hian an hlotling viau ni po in alang kutlian pui pahni in chu lei chu aron choi angin a oma he lei siam tu company ina an siam chan te an soidana chuan pathian mihring le Thilsiam te in kung kaina lantirna ani anti a an zia dan chuan pathian te hi thil ti theilo ti theitu anni a heng kut te po hi pathian ina tranpuina kut aron phar chu lantirna ani a he lei po hi tlang atangin tranpuina kut pathianin aron phar chuak entirna ani anti a asir tlang pong atanga triau chhum lo zik tha thidin he mun hi ati moi le zual le a akalten an soidan chuan leile van in zomna kailona kal angmaya ai ngai tir thin thu an soya hele zo tu te hi chu chhum chunga an kal ani ber chang om fawa fit sang thum zani somriat bor vela sang atang chuan a kho hoi chu anuam leang ti chu arin thei ome Easter Island heng Easter Island a lu te hi mo ai ti ani a rapa nui mi ten an ker ni a hriat nei in kum sang khat zani somnga atanga sang khat zanga bor vela an ker kha ni a chut ani a engwangin nge rapa nui mi te hian heng milim te hi an ker hriat ani lawa ma selarin dan chuan an mani thla tu te choi moi nan le hriat reng nan ba ka an lal te le an ho tu te choi moi nan ni a rin ani a heng milim tamzok te hi ko chung lam hoi zonga din tir an ni hloma chu chuan khopui chu aveng reng ni in an ngai ani mela luilam hoi mo ai pasari anom boka heng ho hi zinmi ten thliarkar an zon mu theina turata na chin chiana a ngai an ni boka he Easter Island a hian khwal zin tam tak kumtin an kal thina he hmuna hian hetiang anglung angchi hi sangkhat don lai a oma World Heritage Site a UNESCO in kumsa khazakua samko le panga khan alo puang to a he chilian thliarkar a hian tuna hian mi sangriat borvel an la khosa a heng milim te reng reng hian an taksa phu lawin lulian tak an nei veka an taksa mun re da thana mun thum hi an lu hian a oa atira phei chuan lu chi hi an nei emo an ti a ma sela heng an taksa ta hi leitoi tanga lai chuale an ni ta a heng moai zinga lian ber hi fit som thum le pathuma sang ni in ton som ko lai rit ani a heng milim ta hi Thilsiam makle nang dai tak chu an ni e Hagia Sophia he building po hi 8 wonders of the world tan mitam takin kumzabi parukna borvela sakani lai tang to khan an ngaya Istanbul Turkey he Hagia Sophia hi omin khwalzin maktadoi telina kumtin an tlo thin ani a an sakzo hlim phei hi chuan khovela building lian le ropui bera mitam takina an ngai ani a masela tuna kan building mu hi chu Hagia Sophia building ding masaber ero ani lawa a building masaber hi chu Greek Orthodox tena rorel na atana an sak ni in achunga tan po hian thingphel man ani a
Herama hian boina rap thlak tak thlengin nasataka indonate a oma edi zalile palina hunlai khan he aya Sophia building pasaber hi haralvek ani a amun gaya hian building dang aya Sophia tho pati na chu kum zali som palina a khan sakle ani a asaknan po hian thing phelbok man le ani a anu kum zabor vela chu building po chu akang ral le veka lalber emperor chunga helna a thlen awang khan he in hi hal thiat vek ani a in po hi a chena sa hle a thia chunzom ani taboka tichuan aya Sophia building pathum na chu kum edi zanga samthum le pasarina a khan sak ni in he in tuna kan hmu lai hi chu anita a Christian te biak inatara man ani lai phei chuan lal thar te lal khum tirna mun ani thina atir kum zaka chung vel phei chu ramaro relna poimona thuk tak achanga Ottoman hoin Turkish ram an lak khan he in po hi nasataka cheidang lam ani a mos atana manchun zom anita a kumsaka zakwa somthum le panga khan museum a le ani a he mun hi mos atana lapan zel du polpo an la omreng ani a building hi amoin achung cheidan vel te po hi mu nuam tak ani a chunga hian Christian te ale Muslim house chu nu tam tak mu tur a oma museum ani angin thin hlui tam tak da that ani boka building moi le ropui tak pakhat chu ani Kremlin and the Red Square Kremlin le Red Square te hi thin ran thei ani chi alawa Moscow Russia mun ping thang tak pakhat ani Thlang khan en mei po hian kan meriat sa de vekin arin atira chuan Saint Brawl Cathedral huang chunga ni in UNESCO ina kumsang ka zakwa somgo World Heritage Site apuan to kha ani Russian history apo he in hian mun poimo tak achanga nima sela he aming Red Square ti hi aram su nu nena inzomna ero anei lem lo ni in ansoi kum edi sangkhat zaruk borvel khan helai square helai mun hi misol ti lumnan an mang thina masela tuna chuan he Red Square mun hi Soviet military parade neina mun poimo tak ani to Stalin hunlai phe khan chuan abula biak in le ahung navel te hi sipai ho bungruwa da nan te ano thiat dar to masela Soviet Union atluk chiat rul khan heng biak in te hi sakthat le vek ani hei hi Saint Basil's Cathedral ni in Red Square chim chaklama ani purun ang dewa siam inchung mum nei ni in Russian Orthodox architect Paulan na ani Kremlin huna hian Russian Orthodox biakin hlui paruk boka heng cathedral chunga hian lemziak moi tak mu tur oma tuna hian Kremlin mun hi president official residence atana man ani Neuschwanstein Castle Bavaria Germany rama ni in moi le ropui tak ani lal litwin panina hunlaya sakha ni in ami mal chol manna le ha cholna in turatana abuat sai ani hein saknan hian an lalpa hian arama rosumte manglawin ama rosumte manga sakvek ani sakazaria le samruk pakua saktran kha ani sakazaria samko le pahnia sakzo thei chau ani an lalpa ber hi sakazaria samriat le paruka aborala he in sakzo ani theinan hian mipuite hian lo thei lawin he in hi an honga ti chuan mipuiten an tlona sumle pai tang chuan he in hi an sa zo theita he in saknana rilru senga sumle pai tam tak tho tu lalpa ber chuan a in hi a man talawa he ina hian zan som pahni chu ariak ve man ani kumsom hile paruk chung zet chu he in saka zo felnan hian an manga tuna Walt Disney ina castle lem logoa an man po hi he in entona siam hi ani tun thlenga mipuiten an tlona satak in alani renga Europa po hian lal in larber pol ani boka kumkhata mi maktaduai khatle chan ve velina an tlo zi anga chut ani Bavarian Thlang ponga sak he castle hi Old German Knight Castle style anti anga sak ani he muna hian room som pali zet omin fit zani le som pathuma sang ani he muna hian lal thu thleng kan tiang chi hi engma hmu tur a omlem lawa a bedroom pakhat ringot saknan pon carpenter ten kumli zet an mang ni in an soi
Khuvela mishing siam in moile ropui tak pakhat ani a asatupa hian adu dan takin mangman tolo ma sela khuvela in moile ropui ber pakhat a hluchhi ta tho ani ole kha tu tuma kan ho theite ani a in tu chung alom thu ke soe